Kwethu sinkundla kungaba kubongela bona labasemzimba sibabongela ekuthenini bathole ukukhuthazwa knockout lengakavami siyati ukuthi nakuphela emaligi ngalesinye isikhathi bese singena estokfelini but thina la mzimba ngeke siye estokfelini sidabe sidlalela i-league knockout lequkethe ngoba namhlanje basibonile ukuthi kuphakanyiswe tinkulungwane tingamashumi lasihlanu kusinamateam onke alezone yasemzimba ayidlalele. Siyakubonga kakhulu lokho. Ngicela nje ukubonga chairman wakaHhohho sibonge kubambisana la ekuthenini nakusahanjwa kufunwa ukuthi ngubani longasibambisa kaHhohho kuleti tebhola yetinyawo ikakhulu emzimba usibambisile ngoba bongakaphumi wedwa besiphume sonke sibambisana siyofunisana ukuthi lo gwatsha simbamba simthola kuphi lo tawuhamba awusita ileague yakithi ngoba siyadla ukuthi iyadlala cha sibuye naye ke nangu Sibebe bese namhla athulwa ukuthi siyoqala nje siyomdlalela sithi nje noma bese sibukile ukuthi lokho isibeke kuphi so uthi kusanenzaba ukuthi lokho ngibekephi sengiyomane ngithi khwankwa sengale knockout semba ukuthi sekuyoba ngumthoba nhliziyo longcono lo kodwa nje sibonge basesibebe sibongele babemhlanga kuba bobabe namake magagula ukuthi basithanze nathi siba sehukwini bathi babone ukuthi ema-team akithi ayadzinga ukuchazwa sineke sikuthatha serious lokho siyinkundla sathi ukuthi Sibebe inkampani le-operator kule nkundla yakithi yasehukwini ikhanze kuhle ukuthi yakhe budlelwane nathi siyinkundla nalama-team kwathiwa cha asimane support nalibhola kubonakala ukuthi nebhola yakithi nanathi siyakhona ukugcabha ngayo. Ngiyathi lokuthi lokuthi awuphela nje i-league atawuphela emaligi lokutabe kukhona kutabe kukhona thina and kutabe kuyayicreate le excitement lokuthi njena kusekhona ileague ibhola ledlalako le serious so siyanibongela kakhulu ma-team asemzimba ukuthi nitfolakale ukuthi namhlanje ningachazwa ngale ndlela enichazwe ngakhona siyabonga nje kakhulu Dlakadla usivile emagama akho ekusho ukuthi siyatibongela tinkampani letifana naleti letiqhamuka tibone ukuthi tingapartnerisha nebhola ngoba ibhola kuthiwa it's a game of billions wonke umuntu kukhona lathi uyakusupport nangasupport umntwana wakhe ikhona iclub ayisupportayo so nathi ke sisehukwini kukhona lesikwakhako siyabonga ukuthi Sibebe sisibambise kangako base Sibebe ke kisi siyinkundla bamcoka kakhulu ngoba kuloku live lelilwa nako kuswelakala kwemisebenzi kunebantu laba le eSibebe labaqashiwe labasebenzayo lokwenta ukuthi nangabe Sibebe nje sikhala ngiyathi kulamalanga ukuthi ukhaleka ngenzaba ukuthi akufikeke Sibebe kulomgwaqo lebese utayele lo yeSibebe akasafuni ukuphinza abuyele siyinkundla ke kukhona lesikwendako kubabambisa singabambisa ibona sibambisa lesive sakithi ukuthi singalahlekelwa kulemisebenzi leyitfolile le ngoba nase bangasakhona itivakashi kuyofika eSibebe so khanza ukuthi sebanciphisa tisebenzi sokulahleka emathuba emisebenzi so siyathemba ukuthi sesiyakhile ke siyibhola le-excitement about Sibebe bantu abakuthokotele kuyeSibebe bangathi maye kuhle labakwenda komane akufikeki siyathemba ukuthi siyinkundla kukhona vele sesikwendile sicabanga ukuthi masinyane nje uhulumende wembube utabe asivetela bosogontlaki labayoyilungisa lemigwaqo lohamba khona ngayo
ngiloko but ke nalokunye lekutafuna ukuthi sikwengcise siyinkundla kwekuthi indzaba yakhabo bhola siyathi njoba sesishito ukuthi ibhola ifaka inqumbi yebantu but ifaka nje inqumbi yebantu siyafisa lokuthi kwendeke nako chairperson wakaHobe akhuluma ngako lokuthi lendzawo leyakhonjwa ukuthi isale iba ngiyona ndzawo letaba lesingathi na ibhola yakangwane lesibonile kulamalanga ithuthukisa indzawo igcine yakhabo technical center kunendzawo njoba ishito babeshongwe lokuthi yakhonjwa lapha singafisa ke nathi but angishona ku chairperson lena angeke idzinge nokuthi siyoyicelela ka micro project noma kade inkundla ka RDF kudzinga nje ukuthi umhlonishwa sukume aye ka Ministry of Sports siyotfola lo diesel walesigulumba lokumele siyosigubhela le ground lapha ngilo utamele kwendeke sesike sakhulumisana nesports sike sakhulumisana naye minister sithembisene lokuthi nasisitfola lesigulumba siya lehukwini batametha bona diesel kuvulwe kahle lendzawo sitosuka ngale lazidlala khona ngoba le yandzawo le yavele sesibambelele emabhizinisi sekufuna usingabe lendzawo yasehukwini lazidlalela khona nyalo kube ngabe seqhubeka lamabhizinisi ayavuleka but ngalokuthi kusenasi lapha sibona ke lokuthi asivule lendzawo lengale sitophangise sirelease lendzawo emabhizinisi aqhubeke nanawo avule sitawendeka lokho ngiyathemba ukuthi nangabe ngakendeki kulomnyaka lo noma kanjani lomnyaka lo utako sibe sesinalo le ground esikhuluma ngalo lokunye ke ukuthi kuyafuna njoba siyodlala nje phela indzawo takithi siyadada ivele tikabana kuhle kwehlela kwenda njeyani kukhona lesibacelile ke lokuthi bayosilungisela linye lama ground eniwasebenzisa kakhulu lelapha kaKhosi lesathi sicelile ukuthi bayosilungisela labanye bafike basonela ke kakhudlwana kwasa kusadlala dlaleke kodwa ke ngicabanga ukuthi lamaviki lamabili kukhona lestaff ke asilungisele le ground nalo lela licishe lifanele lapha ehokwini kudlaleke lokusho ukuthi siyanthembisa nalapho ukuthi sizakulungisa masinyane le so sikwethu nje kungaba kubonga but bese siyacela ke kini ma team nakuyo i-leadership yasemzimba lokuthi asesiyikhiphe le politics lapho lena ngiyanicela ke lapho ukuthi let's just remove politics from football ibhola idzinga politics ipolitiki lesiyidzinga ukuthi nisibambisa kanjani ukuthuthukisa lokulesikwendayo hayi lokuthi balu kahle banu kabi asingayi lethi into letho ngethi sithi ngalutho lengikucela ko lakini nje ukuthi nisayodlala nangusibebe nisuse le politiki lokuthi ke hayi ngiyabona ke nyalo kususene focusani nje kunakule kutele kudlala nje ibhola nikuyekelele kwepolitiki asikudzingi lapho lena kuyasibambelela so nasi ngakhuluma mina anginako personally letinvo letinato nini kuba ngathi hayi babani kimi nibamnonke nini kude wabani kimi nonke nasenikhona kumele sinibambise siyathi sanibambisa nalo sinibambisa ngakho hayi ngoba hayi lona wenda njani no naso ukhona sebakhethile ukuthi sosenkundleni wabo bonke labantu so siyanicela ke ma team ukuthi nani nje siyafisa lokuthi nifike lenkundleni nitokhuluma ukuthi nicabanga ukuthi le bhola singayidevelopa kanjani noma ke nangabe singaye enkundleni sakho umhlangano ukuthi aseyiti inkundla itosibonisa la isibonise la kuleli viki leliphelile besikhuluma nakabaka public health bakhuluma indzawo ukuthi sekudlaliwe lamabhola basithela kuphi labantu nalamaphepha lokhanza ukuthi sasele ke lapha environment sengcolile singabambisana kanjani to keep this environments are clean so siyadinga le bhola ukuthi isibambise nayo le business leniyisupporta ko every weekend siyayidinga but asibuyeni isihlaleni phansi sibonisane ukuthi singakwenda kanjani lokho sesiyakhona sibebe asichasile ngala sichase ngakho but we still need to maintain a very good environmentally friendly nangu environments lapho khona sitabe izidlalela khona sathi asingcolisi nasezidlalile
siyathi khipha tinotethu tinawo tikahle nekusithela sisithele kahle. Indvo ke lethu lesinganibambisa nakito lethu kubonakala ukuthi inkundla isibambisa njani inahoho ina FA. Lethu into ethunakalako akusethu yethu inkundla. Dlakadla nje nase simsonzelele samcela. Uyokhanza ukuthi suyasibambisa ngoba nanayo uyazi nakhomba ema projects awasupportile lamanye socially yosibala nanazo sibasemzimba ukuthi sibakhela imthoyi lengaka emzimba sibakhona abantu babukela ibhola bahambe bosithela. Ngalawo magama ama teams ngaba kunifisela nje inhlanhla nisaqhubeka nisadlala nemidlalo lenyoyidlala lapho khona kuthiwe awusale klima theatreni bekunene vele titawu vele klima etibheke khona ngasetsheni kubonakala ukuthi lenkampani siyayibambisa nayo kuloko njengoba chairperson ashito lokuthi kwethu ukuthi sibabambise asibabambiseni ngebekunene nasiyolithola lithuba njengoba bebashito ukuthi bafisile lokuthi siyofika lesibebe nasiyolithola lithuba lawo ma semifinal ema-final ukhanze ukuthi sikhanza basigadzile and nanasi sishiye bajabulile abantu labayoba bavakishile esibebe bayibukela ibhola lemnanzi futhi lebukelekako awu ngalawo magama amajala amadzala kunibongela sithembe ukuthi inkosi itaqhubeka isibusise nasemnyakeni lotako siyethemba ukuthi sitawubuya since ke next year sesitabe sidlala sesiqale ngesikhathi mhlambe siqale nakuqala i-second round noma kubonakala ukuthi lanjani so khanza ukuthi nalo 50,000 so yakhuphuka so uthi hawu kubonakala ukuthi basemzimba basibancane vele bakhulu sibili intention kuqhubeka si-identify lama talents siyajabula nje ukuthi hulumende so phinze futhi wasibambisa ngana i-tournament yethu inkundla le lapho khona labafana bethu nje last year badlalile bafika kuma quarter finals sakubonga kakhulu lokho lokuthi le tournament lesoyidlalela nje labafana labancane lama-under 20 atawuqhubeka siwabone la le tournament so siyathemba ukuthi lo nyaka ke sitaba ngitimbisini waseswatini simreplace etimbisini sela kuba yiwukwini lewina le tournament yama-under 20 etinkundla ngalawo magama amajala amadzala kunibongela kakhulu sinifisela imidlalo lemihle sesingasho ke lokuthi nithi asibona etinkundleni nathi ngicabanga ukuthi sekude ipolitiki ngoba ipolitiki sesiyisebenzile